Om Swastiastu. Ini titiang perwakilan dari kelompok Pelung jadi mempraktekkan tugas dari Google Wakil. Baris. Swastiastu. Rajang semang para pamirsa sanewangi yang titiang ramal lereng acara pawartos sane jadi ngaturang informasi-informasi aktual terpercaya lan sanelian. Ini pamirsa keculuk malih sarang titiang kita rengga terbali Pelungi TV. Demonen tergerahinet Waraspati 12 Agustus 2 kali 2 6 reng acara puniki yang jagi ngaturang magudang-gudang pawartos ngawet saking pawartos sosial budaya miwah sanelianan sane wenten reng widangan Bali. Para pamirsa reng pawartos sane mangkin wenten pawartos sane ngerepegang warga wenten yowana sane kapanggih lemes miwah nenten mewuwuh tenaga sane kaduga santukan sampun suwe nenten ngajak. Nanging sani dados penyebab punika nenten biasa santukan durung ka uningen utawi durung kapitahang oleh gegilan yani sampun ngajak puniki wartos selanturnya. Menurut saksi Yohana Sanema Sugungda, punika sampun segel minggu kadingalen dan bahwa tenaga senajan juga sampun mengudang-udang ajak tertelingin pun mangga tenang santai miwah damai. Dan ngajak. Saking pawartos sane kapoleh gongda kantun ngantosan gegelanya nih channel pangeling pangdeui pangajak becik kantong telepon utawi wanda kirim pesan Antong penjaga kaurep gongda warga rares ngambil inisiatif rauh gongda gegelanya nih warga nunas mangdeui gegelanya nih kalau ngubungin gongda tur channel pangeling mangdeui pun ngajak. Sadurung iraga mirengan pawartos selanturnya nih makin iraga simak ini informasi saking rekam yang reng studio sani sampun wenten reng genah kejadian sani jadi ngawancara warga setepat lan nyaksian kesaksian saking kegialannya nih monitor widya punapi keadaan reng genah kejadian man enten apa ini kini Iki dong kawan di timpal aja. Udah gadang iki ulung onen kayak makan kalau tunang kalau berat giting gitu. Aduh, pedagang kandang di Bardine nih, coba orang yang itu ngelanya nih orang majang nih. Mbak, kenapa nih? Mbak kok jalannya nih gondang nih? Ini dia apa kegelani? Sinawan dia mingkir nih. Ampun orang bang majang nih. Ampun. Tapi dia sapin nih ke minggu sana dia sih ngecet sapin orang ngajak. Adi bisa dengerin bang majang nih ke. Aduh, dia nggak sibuk nih ke. Sibuk mau belanja, sibuk ini marasut beli iPhone nih dia. Sapin banget ngabarin itu. Oh, sapin dia sinawa ke ini. Pedalang sana dan orang nang mana jani ke telepon nih. Pasti angkat nanti. Baik gede nih, sing angkat tuh. Ada. Nih, coba sing lagi mana hati yang ini? Orang di kene mau Nana orang ini. Coba orang di kene. Ayo sesuatu melintang media untuk informasinya nih. Halo, Bang. Halo. Kok ngajak? Nanging ring tengah-tengah suasana sane penuh kebahagiaan punika wenten mailih kejadian sane nenten kapetiang angin sane sampun suwe kependam ring wenten raris mendak. Dia kambil pangeling yening perhatian sane alit pisan presiden ngicenen pengaruh sane ageng ring seseorang utawi punika wantah salah satunggal fenomena saking kisah tresna kalis doli sane kantun kepus antuk ras. Inggih, nika wau sampun kapian sayang kesaksian saking gegelannya nilan kejadian ring tempat. Susema aturan titian antuk kurang tiang idedani sareng sami puputan titian antuk wawangsal. Gunung Agung, Gunung Lempuyan, Kirang Langkung, Ampurayang, puputan titian antuk para mesan. Om Santi. Lo sadar tuh.
Eh,